لباجار هوليري برئيس جدعان علي نوینر تفگر چاکسازی لهرما کردستان دگل مده مامستا جدعان دنباش وزیر نافخوی حکومت کانتونا جزیره دازانین کو او پارتن ناون خو تومار نکرینو مولاتا فرمی ورنگرتنه بگومان لروج آوای کردستان جو وزارت نافخویان رهبری خساری ورنگرتنه دیبین دادگهی کرن هنوی که چا دبینن چما و مولاتا خو ورنگرتیه وەک پارتیا چاکسازی لە ڕۆژئاوا وەک هەموو پارت بگشتی بەێ دەستپێکێ دەسپاس ji qenala wera goderfetê didê rexnayiyê bavêjê ser kêş û tiştê heyn Rojavayê Kurdistan yanî. Ême em wek encumana wek tevgera çaksazî endam di encumana neştimanî Kurdî de em vê biryara biraderê me rêveberiya demkîyan kantona Cezîrê nabînin tiştekî münasib, nabînin bercewendiyê Kurda tê de hene, em dibînin xizmeta milletê me nakê ne siyasiyen, ne civakî, ne îdarî. Heger me dîtibane tiştekî baş e, heger me dîtibane kanton û rêveberî bi raya me tê de heye em jî hewbeşin tê de hingî wê mewqifekî me yê dî hebe gotineke me ya dî hebane. Lê niha di vê dema qunaxa got em gihanê de niha nûçê we de û ev bû ji doyê mehêve û ev bû zêdeyî salekê ye biraderê me yê PYD û hêzên YPG û YPJ dijî quwet û hêzên tundirew û ê Daeş bi taybetî disekinin û bi koma şehîd dane, bi koma qurban dane û hêjî xetera mezin li ser deverên Kurdî heye ji ber wedعê Sûrî ev bû zêdeyî nêzîkî 4 sala çê dibe di qeleqeke ecêb de ye istiqrar tê re tune ye em nizanin berê me li ku derê ye hê ti biryarê dewlî û iqlîmî nehat nestandin bê vê rejimê bi çi rengî safî bikin an jî xelas bikin. Talema wextê deverên wedعê Sûrî istiqrar tê de tune ye û xetereke mezin li ser Sûrî hemûyî heye û deverên Kurdî bi taybetî gereke em wek hêzên Kurdî siyasî gelekî wedعê xwe tertîb bikin li xwe vegerin biraderê me Ced'an yani heyekengî wê tertîb bikin çima hûn amadanînên molatê werbigirin yani çi zirar bigêje partin nav encumena Kurdî eger molatê werbigirin heya ku rewiş alostir nebet û nakokiyên nêvbera partin siyasî yani li hemû dinyayê part divêt molata yasayî werbigirit heya ku dest bi siyasetê biket û çalakiyên xwe yên siyasî çima hûn amadanînên molatê werbigirin wê çi ziyan bigihîne hewa. Birayê ezîz mamostayê delal heta niha wedعê deverên Kurdî ti istiqrara tiştekî qanûnî tê de tune ye ev kantonê goçêkirine ne hikûmeta Sûrî etiraf pê kiriye ne kesî cihetekî etiraf pê kiriye ne tiştekî yasayî ye ne qanûnî ye heger qanûnî bane dewletek qanûnî bane û dewel me kiribane wek ehzab hingî heqê xwe hene ew ne wedعê we bi xwe ne qanûnî ye tiştekî ji xwe re çêkirine li hev kom bûne biryareke hizbiya yek layî yek rengî hatiye standin biryarê we hizbî ne wek hizba PYD biryara distênin em tevgera siyasî ne hewbeşin ne şirîkê vê biryarê ne ew nikarin tişta li ser me bi hikmê tivinga xwe li ser me ferz dikin bi hikmê quweta xwe li ser me ferz dikin em dibînin got heger qanûnî bane wedعê we heger etirafeke hikûmetê pê hebe welew ev hikûmeta got em dixwazin ev nîzama got em dixwazin werê roxandin ji ber got pîs e û xerab e û zulm û teዕdayî gelek li Kurda kiriye du ehdê Beas û Beşar û bavê wî nade em niha werin di qunaxeke neqanûnî tiştê qanûnî li ser serê me bitebiqînin
مصلحه متدتنا مصلحه كردات دتنا يا براي عزيز نقو ام ناخوازن ام درنگ ما حتى وضع خوي كردي ترتيب كن ان ما ناخو ترتيب كن بله ما مستجد عن يعني ام الفير ما مستجد عن ام الفير قوه اخو براي عزيز بله ام الفير رخنان جهوان ناقرين ليه ام دخوازين نارينا بارتندن بزانين چما هون وك انجمنا كردي اعتراف بحكومه دمكي يا اوبوزيسيون سوريا دكن ليه کو تو هزا کو دزگه کوی ناف خوی کردستان جینینه و تو آلیکاریک جروج آوای کردستان جینه شاندیه چما هون لخو گران دبینن حتی کو دانستاندنان بریوبریا خسری هاتیا را گهاندن بکن براستيت قناعتها مدى اف برساهني جراكاش ريفبريا دمكي ببيش برادري مي بيدي ببي نجمه ببي ام دسبيكي دا دستي ما فكريا وك انجمانا كردي ما ام خود بینن بشک جشورشا سوری آگو تخوازه و نظام و رژیم بروخینه ائتلاف سوری واجهه سیاسیش معارضه سوری را ام جی وک بشک معارضه سوری خود بینن بشک ائتلاف سوری اوا جوی ام درد كمن خلاص دبن اعتراف دولي بي هبه نبي دولة انها ايجو اعتراف تعامل بمعارضه ردكن دريا ائتلاف بيردكن ام وك بشك كردي ام تفجر سياسيه كردي د سوريا دا ام دبينن جرك راي مد حمتش تي دهبه جرك ام شريك هفبن دحمق وناغق وامتير درباس بن طنقايره بله بله بنر نجا ديار پیوندی ما دیگل برای جدعان قطبو لبرادر دبیجن کو جارك هادي وينا ما مستجد عن اگر تو بردامی بده اخذ خو لدور وی پرسیارا مکری کو حالی کاری دیگل هن اعتراف به اپوزیسیون دیکن لین اعتراف به کانتون ناکن بله تشتيق واستيق هشتم ام وك بشك اوبوزيسيونا سورينا ام وك كرد انجمانا اجتماعيه كردي بشك اوبوزيسيونا سورينا تفايي سوري وائتلاف واجهه سياسيه جيرا ائتلاف اجو تشو جنيف حاضر بو ائتلاف اجو اداره معارضه سوري دكي امجي بش خد بينن بشك جبرجو شورشا سوريا اجو دس بكري ولو انها شورش كتيا قناغه كديده كتيا برنجه جديده دمما كما ازدخوازم 10% بكم يعني لقور برياره انجمنا اولهيه نفنتوي بي تي في تكوشين لدجي تيرستن داعش برای نصرة العراق وسوريا بكرن شما ولاتن أوروبا وأمريكا وهيزن مازن بريخو نادن داعش برای نصرة لسوريا وكونها العراق دكان دجاتي أخو العراق دجي داعش دكان قالوا تهيفي هنا ويقاوي بافجن دناف سوريا دا دخوازا ما أموك أنجمان الاجتماعية كردي وك بشك معارضات سوري دخوازا ما أوا گوبره و بکوی د شر داعش دل هندروی سوریا و جکمن دم تخست گرک اولو چبوبانا لگلکی بدرنگی کتیا هیویا ما اوا گود د هندروی عراق دا و شنقال فقري شنقال بريندار فقري الوضع خوي طبيعي اش داعش خلاص ببن دركبن جباده فرا هيفيا ما اوا جو نهايه بريار هاتي استاندن جور بند حفتاد مجلس الامن دا قناعتها مدى وانما جدف داعش تقرن جرك نهايتها وهاتبه بريارة دولي ولو جيتي في مكرن قول كو دريبه وشريبه بكن لكو دريبه ليخن وكاتي قوتن دراج هاندني دا بلكي نقل صدي صد مثبته الرقائل دفرين دورة حلبة طيارين امريكي بلكي بهوبشي بان نظام داعش دخن نامك قال لك بخد بينن تشتكي باشا جو افري بردوام بي داعش خلاص بكن داعش برسا داويه بكم يعني دم نما ببوره ارتش آزاد دبيجن كو زيدا نما تو هيفين سركفتنا ربازن سربازي لدجي بشار اسد نما چما ائتلاف اجتماعي اوبوزيسيون سوريا بري خنادن ربازندن يعني ريكندن بكاربينن وقرف قرتنا قشتيو چالاكين سيفيل اگر بكورتي برسفما بداي ممنون بين بله ام راستا قال لك لواز بويا مثلا عسكري جيش الحر يعني نما كيم بويا قال لك قوتها وينا اوك ائتلافا اجتماعيه كردي يا سوري دخوازن بريكا
مدنی برێکە سیاسی چارەسەریکە سیاسی ببینن ژە کێشا سووری را ژ قیرانە سووری را براستی ئەم گەهانە قوناغەکە گەلێکی گیران و خراپ ملەتێ سووری گەلێکی تعدەلێتێ هەگەر چارەسەریکە سیاسی هەبێ باشترە ji ber got askeriyên dê xuyakirin got çareserî nabe hêzên dewletî dewletên mezin nabînin heta niha biryar nehatiye standin got leşkerê azad an jî cêşil hir qewet bikin bi hêzeke qewîn bê gokaribê vê nîzamê birûxênê dirêya askerî ra em jî wilo dixwênin û wilo dibînin dirêya siyasî re wê baştir bê tekarîf بله زور سپاس بو برئیس جدعان علی نوینر تفگرا چاکسازی لهرما کردستان کو جباجار هولری دگلمه دا بو سپاس بو پیزانینته